Sekuthuka abaningi igcokama likhonfronta uKhuzani ngendlela ephansi. Sawubona kuphi nakuphi la kufuneka khona lo mbuso njengamanje ukubingelela yini mathindo agcina intombi zomqamela amahla abanye abaqamela imali thiwazi. Ngala kwethu awusuku lekho lokuqala ngicathe uzokulungela press subscribe button share print comment okhulu nakho wonke subscribe ikhama lakho hamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma sekufile button phambili. Kanti ngabe umdala like how sihlanda lapha na comment section ungakhohlwa ukulike. Qinisekisa ukuthi uyajoina lapha ni button la join ukhokhe njalo u10 kuphela kwenyanga. Siqiniseke futhi ukuthi mina unganase bank ayibona yithini ibona wena nabakwa YouTube ngane zawethu igcokama elisha selidedela ivideo yalazi igcokama elisha malike lathi bafowethu angisanazi lithiwe selizoqala izitori zalo bafowethu njalo angisanazi uyazi ukuthi selisho kanjena igcokama suke sezonquma ngampela ngawe njengoba lishilo lapha nalathi ke njengoba kuzoba ama election next year abantu abakwazi ukuthi bevotele iANC no votele iqembu elizowina intuthuko bengakaze beyibone kufuneka beyibone intuthuko kusenesikhathi ebese bayavota awukwazi ukuthi uvele kube ukuthi uzovela usufuna ukuvotelwa wena uyafana nomuntu wakhe itoilet esephisiwe uzoyishiya leyo nto leyo angeke izilunga ngane zakwethu siyazi ukuthi likhuluma nobani sonke angeke sisilokhu sitolika ezinye izinto eyisoba lapha ngaphandle umusho isikhathi sakhe sicime sihlale kuyona ke ivideo yalegcokama ya ngidlala umuntu wempela la bafowethu njalo angisanazi uyazi ukuthi njengoba kungama elections ngonyaka ozayo kuyavota kunokhetho angeke ukhetho phela angeke uqhamuke usuthi uyakhankasa lapha abantu bengaze beyibona intuthuko kusenesikhathi shuthi uma ukhankasa uthi uyakhankasa ngonyaka ozayo ufana nomuntu nje owakhe itoilet esephisiwe uyabona uzayimosha uzayimosha into ezogcina yenzeka sokushaya